Ngeke ngayisho lento before ukuthi iChiefs kwakufanele ibhalele uFIFA noSAFA ama-email nencwadi ukuthi seyiqedile okwale season ayisekho into edlalelwa yiChiefs manje isho ukuthi sacela bayisecurishele uposition number 9 izobuya next season isizodlalela amanye amacup ngaphandle kweConfederations neMTN 8 iNedbank neKnockout ngoba kule season iChiefs ikwi-lowest conversion rate yamagoli labantu abangaphezulu kwayo kuyilogge bayawashaya amagoli compared to yona so if ingawakora amagoli imaphi lamagoli azowina ngayo ileague ngoba phela if ufuna ileague fanele ube namagoli yeah and then singene kuyo ke igame iRichards Bay ibekwi-pace emnandi bekwi-pace egood and bebengena kuleli side la kwa left first half enqonqozile uGumede lapha nabo umthembu yabo bebeyimisele even no Barnes yabo wenza ama save amnandi laphana ubuvuma yabo udlalile ubuvuma namhlanje ya udlalile uyena nje